Abusiyama me wa pa ba Efambra Attention TV eso nsema echugo e social media so ana me be so mo e Attention TV eso ye na nim se MPP amemo a etiswe wonde ye kase se Christopher pa wo be di president by Ghana me hwase a nende ye beto e de ama MPP amemo na kire se the leading party ye president another dankwa Akufo Addo. If you see him say 2014 right now up for presidential seat no then say more kind na say the battle is the Lord na nye who say na o asofo kudama o Ghana mem hase ya na wo time na chi na ene ba ko edin sembi abetu dia wo chirema chire say kan ye kwese bra na wo seat no na o prim na koma na say no nya seat no o prim na koma to say directions yeah ebe free trade amponya kupon ho anas na sofo ma ede apalo eya na president another dankwa Akufo Addo oma na so ayeden ewo ho sofo ya meka no asemi Rev Owusu Bempah odin sembi atutudwa ede afa president another dankwa Akufo Addo ene ni Christo som ho sese ya wonya presidential seat ni enko tie no embassy obi ba me nchimbi amebo mpayama. Okay, prophet na mi adom Mate ayi say ye si Nyankopon on fa de bone manema but enkofo say na na ado amemu no say de how be braba e de aho kire kom afei akromfo motofo ate agum ewo manyimu na me bisa say Nyankopon so na moso e na wo de say ayi die baaye ya na ado timbenya akonwan na wo sha na chese na nyi won na wo so oba e na wo baaye anase wono ana wo so oba na emum niema bi e na wo hu no so. So share Bible one. Obe say nyame na kasa press Samuel say one anointed Saul. Emma Saul eme president. Ha. Na bra so be president no. Enya man kogi. Eti nyame na kasa Samuel. So anointed Saul. Enya ma ye rock. Ade tena enya ma ye rock. Transfer strong eya so den. Afei na ontie di nyame ebe katen so onye. Afei die Samuel kra be katen so onye no onye ne sa. Nti ma Samuel kra twi no Saul. Eti bra enema ye bata na Samuel e bompa ama Saul. Na me kasa tre Samuel se mo bompa ama Saul bi. Panse Saul atiatwa Saul aya so bin. Eno ntimi mi muso ma pani na Akufo Addo. Akoma na kuta no a e ma nyimi tutu no. Kuma na sesa. Ontie die nyame beka bi. Okay. Ono ade ne pene ye de oye. Ena mpaabo na sofo boma ne bire bi atwa no sete o ma no kwan o sa kwan so. Enti de to sola e the same thing. It took me blemu Samuel. Samuel de nyame na kasa tres one anointed so. No no nyame de e so no atu no. Ba so betina kunya na so no. Afa dru tembi no. Samuel kasa tres sola na so ntie. Afa de so pe no oye. Nyame kasa onye sei no e different thing. Afa dru tembi so pra constant training ba. E mo nyame buku. E no nyame samati ayi na pro ntem. Me de ama David. Oh, if you don't recall the trains after who's your back? Oh, Israel man, oh, David Brave. 3 good years. And you know, for complaining against Samuel. So updating what I anointed David. Amanya David do soup when you don't make a David said, David, you when you wait to that moment, my thing. And two more saying, and you're my bear fine. A brother tie nyame ene awotu sara mo no ene ma ye kama nyame betimi yi akiro difo bi se asmesi na be nyame betu so no ba sa kan nipa na nanti nyame kwan so no dan ne no tu nyame kwan so a ene ma timi ye basa e ba na sa wonti be mblemu prophet no. Okay ane na Akufo Addo no ene ma mi kupa na ho ene sani anako senka na babo ye no enye sa na e kopsisi Intino, 77 Fred Yaton. The first 4 years, 7 can near my Kama. Yeah. I didn't have the BBI rock. I'm afraid the Ghana for Island. That is a BB cost. Na prophet, where the Tiemika cry. Usha, I didn't see a cost of man and Addo. On Peso Betia will be a. I say, be a Crawford can wish young. Oh, yes. Ebia will change a many. Okay. Because come on in a banner no. Ya kata na. Sabi sami predia. And then yama koso.
But I say no me no in contain Ade BBS ya. BBS but 10 year over to me for so that is the host at Nako Riverside. But me for so on issue. Okay. It is over to me as saying I'm Breno once man ho kwan dia. If you say enye truly. Okay. Because Nana Kufa na me nim no ni akoma papa na me nim no enya me ma bi ti yet. Me se me hu dedi. Enye se bi amena no problem. Ni problem bia. Okay, enti me ba cho prophet. Enti o man ho kwan biem won. Eti na niam ankoso na na. O man ho kwan enti afutuo biem. Enti na niam ankoso. Ami mom de me feel say o senka empire bokoso. O no aside. Because amamu na kasa wiase amamu no. Senyame nsa ni bia ana ni amatimi yeten. Senyame nsa ni ma ni amatimi yeten. Ade de ye pro nyame de wo penalty. Eyo nyame tumi ye dibu man. Eno ntina ebebi atwam omo ye nse Kofi Annan wani wo ye ya papa John Drawani mama interview. Papa me kan se bi. O kan se about knowledge or you also ye bia but spiritually no and ahun sunsun ni bi culture incident nyam no we ni nkuni no me o ka sa ta na mu se papa no e kwa bi so no tim sunsun ni amase so nyami sunsun ta wachi a maame so be tena na kunya no so aye pa ma nyama afoso de ebe na yen hwe unse you freedom of worship obi a wo nyame o jindi Mami Owusu Bempah de obusamia. Ye brate o boss ni atase eni Yeshua. Prayer say the Christ the anointed one. Mami so wan ta wochi e wo kwan dia so a ana o niam atimi den ma. I would say University Foundation ana some masna me jumide ebe somo our attention TV so. When we be ajan come bro wani ho se ana wo hwe no nti. With me a friend was 05483029985. Now you know, actually, when I say, money,